Igama lami nguMelusi kaSkhosana. Namhlanje kuma-fractions wethu sizofunda ngalokho abakubiza phecelezi finding common denominators. Ukusho ukuthi ama-denominator wethu inombolo lezi ezingaphansi sizozenza zifane. Uma ku-8 kumele kube u-8 zonke, uma ku-5 kumele kube u-5 zonke. Isibonelo sethu esisebenza ngaso namhlanje kuthiwa sibhale lama-fractions angenzansi siwenze abe yilento phecelezi least common denominator, okusho ukuthi abe ama-denominator inombolo yakhona ibe yincane kuzinamba ezifanayo esinazo kulezo namba zombili. Phambi kwethu sine-fraction ka-2/8 ne-fraction ka-5/6. Okusemqoka-ke phambi kwethu ukuthi u-8 no-6 labayana kumele kugcineni bashintshe babe yinombolo efanayo. Kuleyo nombolo efanayo kumele kube yinombolo encane ezifanana ngayo. Sizobhala laphayana lento abayibiza futhi phecelezi least common denominator, okusho ukuthi i-denominator efanayo kodwa eyinombolo encane kunako konke ukufana ezinakho. Senza nje ilona khumbula ukuthi ama-denominator wethu naku kusemqoka ukuthi ama-denominator esebenza ngawo u-6 no-8. Asifuna ukukufuna-ke ukuthi yiziphi inamba. U-6 uzoqala ngo-6 wethu. U-6 wethu masimphinda sizothola ukuthi ume ngale ndlela le. I-denominator yethu masiyiphinda ima ngale ndlela. U-6 ufana nokuthi sothi u-6 simphinde u-12, simphinde futhi kube u-18, simphinde ngo-6 kube u-24, simphinde ngo-6 kube u-30. Siqhubeke siyenjalo sithole enye i-denominator e-common efanayo ne-denominator ka-8. Amanye ama-denominator singaba nawo ey'nombolweni zethu zika-8 kungaba u-8, simphinde u-8 kube u-6, 16 simphinde kube u-24. Nayinto esiyifunayo ukuthi inamba encane esinayo ezifana ngayo u-8 wethu no-6 uloya 24. Yiyo lento abasibiza phecelezi less common denominator, kusho i-denominator yethu encane futhi ezifana ngayo. Bese ngaqhubeka le phambili khona futhi amanye inombolo ekufanwa ngazo, kepha sizosebenzisa ezincane phambi kwethu ukuze sikwazi ukuthola i-fraction yethu ka-6 no-8 uloya 24 esizothi simsebenzise phambi kwethu. Kunalento futhi ebizwa least common multiple la ngaphambi kwethu. Sizothi sikwenzeke ukuthi sizothi u-6 wethu mtimes ngo-2 noma u-6 wethu mtimes ngo-3. Okusemqoka nokubalulekile ukuthi sizothi futhi u-8 wethu umtimes ngo-2 ukuze sithole la 24, uphinde umtimes ngo-4, uphinde u-4 umtimes ngo-2, uphinde futhi umtimes ngo-2. Esikutholayo nokusemqoka ukuthi u-8 wethu ukuze sithole u-24 wethu, u-8 wethu kuzomele amelwe abo-2 abathathu, u-6 wethu amelwe abo-2 ababili, or u-2 oyedwa ngoba ezifana ngaye laphayana u-2 wethu. Esizokwenza ngoba sino-2 oyedwa sizofaka abanye abo-2 ababili. Kusho ukuthi le hlangothi olungapha lumele u-8 wethu, i-denominator yethu o-8. Lo hlangothi lolo olungapha lumele u-6 wethu. Uma uzihlanganisa-ke leza inombolo uzithimesa zonke noma uziphindaphinda zonke zikunikeza inombolo engango-24, okuyile esiyitholile esibiza i-common denominator yethu kulama-denominator amabili, noma esikubiza i-least common denominator noma i-denominator encane efanayo phakathi kuka-8 no-6 wethu. Sizoqhubeka-ke sizothi u-2 wethu u-2 wethu divide by 8, or 2/8 wethu no-4 wethu. Sifuna ukuthola manje i-fraction kabusha. Sifuna ukuthi u-4 wethu ashintshe lapha. Sothi 8 times 3, ukhumbula ukwenza ngaphansi ukwenza ngaphezulu. 8 times 3 usinikeza u-24 loyana. Futhi sizothi u-2
umphindaphinda ngo-3 noma umtimesa ngo-3 sithola u6 wethu. Uqaphele ukuthi i-denominator yethu ewu-24 leyo siyitholile ayikashintshi, isame injalo. Sothi futhi 8 8 neminye indlela mhlawumbe obungayibuka ngayo bese sizothi 8 2/8 times 3, u3 labo 3 esiphindaphinde ngabo. Uma uba times laphaya u3 times 8 u3 times 3 umtimesa no u3/3 umtimesa no2/8 uthola u6/24. Kahle kahle o3 laba ababili bayasusana bona bodwa. Siphinde futhi sithathe leya fraction yethu ka2 ka 5/6 5/6 wethu nale ya 24. U6 wethu ukhumbule umelwe u24 lo wethu esimtholile as a common denominator. Ngizobhala njengempensela elihlukile. Sizothi ke yipi inombolo esingayisebenzisa ukuze senze u6/24 leyo. Ukhumbule ukuthi sisebenzise ubani, u4, noma uma u6 simphinda kawu4 usinikeza u24 wethu. No5 wethu ke manje ukuze ashintshe somphinda ngo4 wethu. Ukhumbule sikwenze ku-denominator sikwenza naku-numerator. Uma sitimesa sithola u20 wethu, uma sitimesa u5 wethu ngo4 sithola u20 wethu. Uma uqaphela ke kuzo zombili ama-fraction wethu u24 usame njalo usengakashintshi lento bebayifuna i-least common denominator.